Hermanos, hermanas, en Cristo Jesús, waykikuna panaykuna allanchu kakushankichis, llapallaykichis pa hatun karan apay kacho nuqaykun kaypi kachayku hermanunchis, José paywan tuparishayku hinaspa Diosninchis pa seminmanta nuqaykupas rimaymusaykiku waykuna panaykuna confesión manta imaraykus nuqanchis confesakunanchis, huchanchista Diosninchis pampachawananchis pa chayrayku waykuna panaykuna hermanunchis José kaypi kashan paywan rimarisunchis waykuna panaykuna imaynallan waykay José kashanki kay p'unchay nuqanchis rimarisunchis Diosninchis pa seminmanta. Ñay waqay Valentín seqari kunanqa parlarisun ya imayanaqtinsi noqanchis confesiones qama anchiykuspa huchanchista willakunanchis runamasinchikman imaynas Jesucristo kamachirqa anchita hunt'aspa chayqa chaypaqya noqanchis qawarinanchis imaynas runa kashanchis maymanta samunchis imaynas noqanchis kay pachapi tiyasanchis chaykunata qawarispa kunan entonces parlarisunchis kay confesiones qamanta. Cosa waykay hinaqa riki llapallaykichia kunanqa Bibliaykichista kicharinkichis waykuna panaykuna Bibliawan kama rimasunchis iminan hermanunchis evangélico waykunapas Bibliata marqaykunku pero mana qhawankuchu anchana nuqanchisqa pero qhawananchis waykuna panaykuna hina kaqtinqa hay veces confesión manta rimaspaqa mana riki kay hermano evangélico otaq riki protestante waykillanchikchu manan confesakunachu runaman ninku ashwanpas católico runa kasispapuni mana confesakuyta munankuchu p'inqakuspa otaq riki ninku pay protestante runakuna hina manan confesakunachu porque kay runakunaqa huchasapan kashan nispa niwanchis riki huchasapa runamanchis kunan confesakuyman nispaya entonces chaytaqa kunan qhawarisунchis Bibliapi imatan nishan Biblia runamasinchikmanchu confesakunanchis pin pampachawasunchis ari anchantapun ruwananchis anchikunata llapanta kunanqa k'uskisunchis waykuna panaykuna Diosninchispaq seminwan hina kaqtinqa a ver qallarisunchis waykay kay confesionta rimasunchis confesakunanchischu manachu chaymanta waykay entonces waykay José qallarisunchis waykay Riki qhawarisунchis imaynatas Diosninchisqa runataqa kamarqan warmita qarita ichaqa mana huchayuqta chayqa Adán Eva paykunaqa mana ch'ulla huchayuq karqanku Diospa ruwasqan ichaqa paykunaqa hunt'ananku karan Diospa munayninta paykuna riki paykunamanta kikinkumanta p'akiriqanku Diospa siminta huchaman urmayuqranku mana Diospa kasukuspa anchaya Dios riki huchaman runa urmayuqtinqa qawarin Dios runataqa paymanta t'aqarikusqanta kayta qawarisunchis a ver Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 anchipi imatas newasanchis ari waykuna panaykuna sumaqta riki nuqapas ñawinchaymusaq kaypi riki kashan Biblia latinoamericana riki anchita qhawarisunchis a ver no olviden que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres pero no con un rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto. Sí. Dios pensaba en él desde antes de la creación del mundo, pero no fue revelado sino a ustedes al final de los tiempos. Chayqaqnatene Sánchez imaynas karan Dios pa yuyaynimpi Dios pa munaynin. No qanchitaqa mana ya Dios qarantikuanchis quriwanchu qolqawanchu newasanchis aswanpas Jesucristo sumaq yawarninwan anchitataq riki rantikuanchis no qanchitaqa cruz patapi ñak'arispa chaymantataq kay mantanillasantaq San Pedro Dios pa yachachisqan simiwan chaypi newasanchis kay Dios pa munayninqa maymantan kasqa hayk'aqmanta kasqa manaraq imapas ruwasqa kasaqtin antes de la creación nisanchayqa manaraq ya kay allpapas karanchu intipas killapas ni runapas karanraqchu ichaqa Dios pa munayninpiqa ña karanña imaynas pay warmimanta paqarispa cruzpi chakatasqa kaspa riki noqanchista yawarninwan rantikuwananchispaq anchita qhawarichuwasanchis chayqa chaytaya yacharispa noqanchisqa maqonqananchischu Dios pa ancha munakuyninqa kashan manan runa huchallikuqtin chayraqchu Dios nirqakunan imatan ruwarkusaqri iminan kanqa runa nispachu mana aswanpas Dios pa munayninpiqa ancha yachayninpi ancha munakuyninpi riki payqa manaraq runata ruwaspapas ña imaynatas qhispichiwananchis karan chay kasharanña sonqonpi chaytaya entonces kunan qhawarisunchis Adán y Eva huchallikurqanku Dios pa siminta p'akirqanku ichaqa chayta ruwaraqtinku riki Dios ña chay plan de salvaciones qhispinanchis riki munakuyninpi kayninta qhawarichirqan chaypi kashan Génesis 3:15 a ver kay Génesis 3:15 chaypi qhawarichiwasunchis imaynas kashan chay Dios pa munakuynin ichaqa mana Dios qhawarichiwanchis Jesucristo yayallanchistachu
Asman payqa qhawarichanchis huk warmita. Huk warmin kanankaran paypa wawantajiariki noqanchista q'ispichiwananchis karan. Chayta qhawarichanchis a ver Génesis 3:15 nisqapi. Ari, kipi nishawanchis. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Chay qaqnaya kashan riki huk warmi hamunankaran. Chay Israel llaqtaqa suyakurqan kay warmita. Kay warmimanta wawan paqariqtin payta uyarinankupaq. Payta suyakurqanku lliw familia, lliw wasi ayllu. Chaymi ñawpaqqa mana wawayuq kasqa kaq familia, kaq wasi ayllu kaqqa khuyaypi karqanku. Runataq millayta qawarqan. Imarayku ichaqa mana yachay familiaman hayk'aqpas kay q'ispichiwaqninchis chayamunanchu kara. Ichaqa kunantaq riki qawarinchis imaynas kay warmi hamuqtin paymanta paqarispa riki Jesucristo yanchis noqanchis ukuman hamun. Chayta qawarispataq kaq qawarillasuntaq kay hamuyninqa kashan noqanchista q'ispichiwananchispaq, huchamanta hurqwananchispaq, ama wiñaypaq khuyaypi kananchispaq. Chayqa kayta qhawarichunanchispaq Jesucristo yanchis willakarqanchis kay parábola nisqa hijo pródigo. Huk wawa riki imaynas taytanmanta t'aqarikuspa mana allinman chayaspa taytanman kutirikusqa. Kayta qhawarisunchis a ver San Lucas capítulo 15 versículo 11 hasta 32 kashan chayqa. Imaynas kashan Bibliapi chayta qhawarinqa wayqinchis Valentín. A ver, Jesús continuó. Había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso a servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie lo daba algo. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré a donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios, contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue donde su padre, y estaba aún lejos. Cuando su padre lo vio y sintió compasión, corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Bueno, chayqa aqnata qhawarisanchis imayna kay wawa riki taytanmanta t'aqarikuspa mana allin kawsayman puririrqan. Chaypita hichaqa payqa muchuyman chayaspa riki yarqaypi khuchikunata uywaspa khuchiq mikhunantapas mikhuyta munapurqan. Aqnata noqanchispas mayninpiqa kay pachapi kawsayninchispi kikinta kawsanchis. Diosmanta t'aqarikuspa mana allin puriykunaman puririnchis, huchakunaman chayaspa chay huchakunamanta kawsayta munanchis. Huchatapas manaña huchata hinachu qhawarinchis. Chaymi kunan tiempo runaqa wakinqa manaña Diosmantaqa yachayta munankuñachu. Imarayku es que Diosqa qhawarichiwanchis imakunas kashan allin runapaq imakunataqsi mana allin. Chayqa noqanchispas chayta munamunaspaya wakinqa t'aqarikunchis Diosmanta. Qunqapuyta munanchis Diosta
ichaqa munasqanchista ruwakunanchispaq. Ichaqa kay riki wawa taytanmanta t'aqarikuspa kuchita uywaspa kuchiq mikhunantapas mikhuyta munaspa kawsaran chayqa aqnata kikinta noqanchispas huchapi kaspa mayninpiqa mana huchamanta t'aqarikuyta atinchishchu wakinqa yachaykapuspa astawanraq chay huchamanpas puririnchis chay huchata maskakunchis mana lluqsiyta munanchischu chayqa chayta qhawrichiwanchis chaymantapas kaqta rikusallanchistaq kay wawa huqunchaw ichaqa riki imayna kawsasqanmanta lluqsiyta munaspa taytanmanqa kutispataq ichaqa riki payta rimapayanan kasaqtin imata nirqan papanri pay rimarispa sumaqta chaskiyapurqan chaymantataq llank'aqninkunaman kamachirqan p'achachimuychis zapatunta churaypuychis quri anilluta churayuychis imatan kaywan qhawarichiwasanchis Diosninchis kaytaya wakinqa wayqinchiskuna astawanqa riki t'aqakuqkuna paykuna kayta pantachiwanchis imata niwanchis nuqaqa Diosllamanmi confesakusaq pitaq kay willakuypiri Dios parantinta sayasin kay wawaq papanya ichaqa manan paychu p'achachirqa mana paychu sumaq quri anillutapas qurqan llank'aqninkunamanmi kamachirqan chaya noqanchispaqpas chay kamachiy kashan Jesucristo yayanchispa llank'aqninkuna pikuna kashanku sacerdote nisqakuna pay padrikuna kashanku noqanchista sumaqta p'achachiwananchispaq quri anilluta churawananchispaq sumaq zapatuta churaykuspa noqanchis riki taytanchiswan kuska payman anchiykuspa kananchispaq chaya confesión kashan mana noqanchisqa Diosman payman anchiyuruspa confesarkunallapaqchu kashanchis manaya llank'aqninkunaman puririspa paykunamanta sumaqta chay p'achata chay quri anilluta chay zapatuta chaskiykuspa payman anchiykunanchispaq kashanchis anchita unt'aspa ichaqa noqanchis imata ruwasunchis kay sumaq wakata riki paykuna nak'ayusqaku fiesta ruwanankupaq kusirikunankupaq k'uchurikunankupaq chayqa noqanchispas kaqtaya ruwananchis sacerdotekunaman anchiykuspa paykuna riki sumaqta huchanchista pampachanqa Espíritu Santo atininwan ichaqa kayta nisunchis runallaqa manaya huchata pampachanmanchu mana ichaqa kunan kay huk cita bíblica nisqapi qhawarisunchis imaynatas Jesucristo kamachirqa kay llank'aqninkunata kay yanapaqninkunata noqanchista sumaqta p'achachiwananchispaq anchita qhawarisunchis kashan Evangelio de Juan nisqapi capítulo 20 versículo 19 chaypi rimarisan chaymanta ichaqa kaytaraq qhawarisunchis Jesucristo yayanchis kay pachaman hamuspaqa runa riki Diosmanta t'aqakurqan chayqa manaña Diospaqchu karanchis runaqa t'aqarikuspa sapaqta purispa mana allinman riki puripurqan ichaqa chaymanta imata ruwasqa naqa qhawarisqanchina chay primera de Pedro capítulo 1 18 chaypi imata ruwasqa Jesucristo yawarninwan rantikwarqanchis chayqa rantikwaspanchis kawsarimpuspataq ichaqa chay oveja piqpañan karan Diospa ichaqa ña rantikwaranchis kuna rantikuspataq chay ovejata imata ruwan paypa munayninta churan chayqa qhawarisunchis ruwayqa Valentín San Juan capítulo 20 versículo 19 imata niwasanchis Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús y se puso de pie en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. chayqaqnata riki imayna riki kay hijo pródigo riki kutirqan taytanman aqnata noqanchispas payman kutirikuyta munaspaqa imata ruwananchis kaypi apostolkuna kikin Jesucristo kamachisqan riki
paykuna llank'aqninkuna kashan, paykunaman imata nishan Dios. Ñawpaqtaqa qhawarisunchis. Jesucristo kawsarimpuspalla, ovejanta rantikuspaña kaytaqa rimarishan. Ñawpaqtaqa mana kayta rimariranchu imarayku, manaraq ya ovejata rantikuranchu. Ovejata rantikuspaña chay ovejataqa ima munasqanta kamachinqa. Ichaqa imayta nishan kay apostolninkunata llank'aqninkunata. Espíritu Santota chaskikuychis nishan. Chayqa paykunaqa mana ya huchataqa pampachanqaku paykunaq atiyninwanchu, mana. Piqpa atiyninwan, Espíritu Santo atiyninwan. Pitaq kashan Espíritu Santori? Noqanchis haber yuyarisunchis cruzchakuspaqa kashan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo ninchis. Chayqa anchitaya noqanchis qhawarispaqa rikusanchis Espíritu Santoqa kikin Dios kashan. Chayqa Diospa atiyninwan ya kay llank'aqninkunaqa, kay yanapaqninkunaqa noqanchistaqa pampachawanchis. Kunan kayta niman, noqa pitapas como saruyman. Manataq Espíritu Santo atiyninwanchu kashani chayqa, mana ya pitapas ch'ulla huchantapas pampachayta atiymanchu. Ichaqa noqa, yaqapascha sacerdote kayman karan, Espíritu Santo atiyninwanqa ichaqa pampachayta atiyman. Aqnaya kashan, entonces kay llank'aqninkunata yanapaqninkunata Jesucristo yanchispas riki kay imayna tayta wawanta riki chaskikuspa kamachirqan sumaqta p'achachinankupaq, sumaqta quri anilluta churanankupaq kikinta churawasanchis Dios. Chayqa aqnataya noqanchista qhawarichiwanchis kay wawamanta rimarispa, kay hijo pródigo nisqamanta rimarispa, kunan kay pitaq Jesucristo apostolninkunaman rijurispa kayta qhawarichiwasanchis. Pikunatachus pampachankichis huchanta pampachasqa kanqa nishan. Ichaqa mana chayllatachu nin, astawanqa nishanraq. Pitataqchus mana pampachankichis huchanta, mana pampachasqan kanqa. Chayqa wayqaypanay. Sichus mana kay Diospa kamachikuyninta munankichu, mana anchuykunkichu paykunaman, Diospa kamachisqan runakunaman, imata niwasanchis. Pikunatachus mana pampachankichis, manan pampachasqachu huchankanqa nishan. Chayqa manataq munashankichu anchiykuyta, manataq kay pampachayta munankichu, chayqa manapascha huchaykiki pampachasqachu kanqa. Hasta anchuykuspa sumaqta kay pampachayta chaskikunayki kama. Chaya Dios nanchisqa qhawarichiwanchis mana huchasapa runatachu. Huchanchis pampachasqa kananpaq. Aswanpas chay runataqa churawasanchis Espíritu Santo atiyninwanmi. Anchita mana qunqananchischu. Kayta qunqarunchis, kayta pantachiwanchis wayqinchiskuna, anchipichaqa mana anchiykuyta munanchischu. Chaya noqanchisqa qhawarinanchis kay Diospa sumaq munayninta. Ichaqa imatawan munashan Dios ninchis, noqanchisqa runaqa imata ruwanchis. Mayqin ratupas hatun charukunchis. Huchasapa masimanchu anchuyman, imata nisanchis. Noqaqa mana huchayuqmi kani nisanchischu, imata nisanchis. Chaya noqanchisqa runaqa huchallikunchis hatun chakuspa. Hatun chakunchis sacerdotemanta, runa masinchismanta, lliw runamanta. Noqanchispas Dioswan kikinpas kasasunman, igualpas kasasunman aqnata qhawarikunchis. Kunan qhipawnchaypi uyarini wayqinchikkunamanta, llakikuywan. Imarayku paykunaqa ninku manan huchay kanñachu nispa. Pero imata niwasanchis, a ver, yayayku oracionpi imatan Jesucristo yayanchis yachachiwarqanchis mañakunanchispaq. Huchaykuta pampachawayku, imayna noqaykupas noqaykuman huchallikuqta pampachayku hina nishan. Imatan chaywan qhawarichiwasanchis. Llapanchis ya huchasapa kasanchis. Huchapi puriq runa. Chayqa huchapi kasaspaqa mana ya noqanchis hatun chakusanmanraqchu Dios palarumpi. Anchipaq ya churawanchis runa masinchista. Paykunata qhawayuspa, paykunamanpas umuykukuspa anchiykunanchispaq. Ama hatun chakunanchispaq. Sichus Dios ninman karan, noqallaman huchaykita willawanki noqa pampachasayki, anchipi chaqa mana ya kay llank'aqkunata, kay sacerdotekunata qhawarisunmanñachu karan. Ichaqa mana chaychu kashan qhawarisanchis. Kay wawariki
Taytaman kutihtin, taytanga kamachirqan llank'aqninkunata. Kunanpas kaq rikusanchis Jesucristo yayanchis, cruzpi wañuspa kawsarimuspaqa, kay apostolninkunata kamachisan. Kay apostolkunata ichaqa, runakuna huchanta uyarispa paykunatapas pampachaqku huchanta. Qawayasunchis kunan kay Hechos 19:18 chaypi, imakunatas paykuna uyarispanku pampachasqa huchakunata runakunata. Chaymantapas kay runakuna imatas ruwasqaku ñawpaq kawsayninkuta qhawarikuspa. Chayta qhawarisunchis. A ver, wayqiy. A ver, Hechos 18, 19, 18. 19, 18. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. No pocos de los que habían practicado la magia juntaron sus libros y los quemaron delante de todos. Calculado el precio de esos libros, se estimó en unas 50,000 monedas de plata. Ajnayakasqa, chayqa apostolkunaman anchikuspa imata ruwasqaku, confesakusqaku. Chayqa ajnallataqya, Diospa munayninpiqa kashan kay confesakunanchis, willakunanchis. Manan kaypiqa nisanchu Diosmanmi willakunayki sapallaykipi nisanchu, mana. Paykuna willakuqku apostolkunaman confesakusqaku. Chaya kunan kaypipas qhawarichuwasanchis imakunas huchankuna kasqa. Chay huchakuna kasqa layqakunaman puriqkuna, watuqkunaman puriqkuna. Chay qillqakuna karan paykuna qhawasqanku, anchitapas rupachipusqaku. Chaywanqa qhawarichuwasanchis ajnataya, kay kawsayninchispi mayninpiqa ima huchakunamanchus purinchis, imakunamanchus urmayusanchis. Kunan kay internet kashan, imaymana qhawanapaq. Chaypis mayninpiqa huchakunaman aysaywanchis. Mana allinkunata qhawarispa, huchakunata mayninpiqa kawsayninchispi aparikunchis. Mayninpi rikunchis. Yaqapascha accidentikuna kan, runakuna kan wañuqkuna. Ichaqa mana paykunallapaqpas mañaykunchischu Dios yayaq pampachanaynta. Paykunata mayninpiqa rikunchis wañuqta. Paykuna wañuspanku yaqapascha huchapi karqanku. Chay huchankuta Dios pampachanallantapas mana mañaykunchischu. Yaqapas ima animalpas wañurunman, yanqallapas kashanman kay wañuqkuna ajnata qhawarikunchis. Huchata mana huchata hinañachu qhawarinchis. Allinpas kanman ajnataraq qhawaripunchis. Chaya kunan kay ña Semana Santa anchimsanña, chaypaq astawanraq qhawarinanchis kawsayninchista. Yaqapascha wakinqa mana confesionman unayña anchuykunchischu. Kunan kay unquykuna karan, chaykunawan astawan riki templokunapas usq'akapurqan. Noqanchispas mana confesionman anchuykuspa mayninpiqa qunqapunchis kay confesakuyta. Chaya qhawarikunanchis kawsayninchista. Imakunapas kashancha ruwasqanchis mana allinkuna. Pitachus chiqnipakusanchis, pitachus k'amipakusanchis, kawsayninchispi qillakachikusanchis, yaqapascha layqakunaman purisanchis. Yaqapascha runamasinchista huchanta mana pampachayta atisanchischu. Diosmanta mañaykunanchis. Kayna huchasapa kasqanchista qhawarikuspa, confesionman chikuspa, sacerdoteman willarikunanchis. Yaqapascha mana uyaspaqa, nisunman arin huchallikurqanin. Kay uyasqayta wakillantapas willaykuspa, a ver, chay Diospa pampachayninta maskakunanchis. Ichaqa huchata uyaspa chaqa mana pakananchischu, aswan huchataraq apaykusunman. Ichaqa mana uyaspataqya llapa huchamanta pampachayninta mañakuna. Sacerdote uyariwasanchis ari runalla. Ichaqa paykunaqa Espíritu Santo atininwan kashanku. Manaya kay Espíritu Santota kay huchaq pampachananpaq pimanpas qusqa kanchu. Chayqa paykunallan kay pachapi Diospa munayninman, Diospa kamachikininman hina kashanku paypa sutinpi pampachawananchispaq. Hatun chakuyta munanki wayqiy panay chayqa astawan riqya huchalikusunchis. Chayqa nuqanchis kay huchata saqarinapaq, huchamanta karanchakunapaq, kay arrepentimiento, kay
hucha hawarikus pariki Dios tamascarigunapaj, kay confesión nisqa kashan. Kay confesión piano kanchis, imainatas Dios tak iriranchis sonqumpi, nanachirqanchis. No kanchispas chakatasasunman karan Jesucristota huchanchiswan ajna kashan. Imarayku, najalla hawarisanchis primera de Pedro chaypi, imainatas payqa yawarninwan rantikuwarqanchis. Chayqa manaya noqanchisqa qorewan qurqewan rantisqallachu kanchis, aswanpas noqanchisqa ashwan sumaq yawarninwan rantisqa karanchis. Chayqa anchita ama usuchisunchischu. Manpiqa cheknikunchis, karunchakunchis confesionmanta. Imatan ruwasanchis. Kikin Jesucristo yawarnin t'akakusqanta noqanchis usuchisanchis. Yanqapaqpas Jesucristo cruzpi chakatakuspa ñak'ariman karqa ajnata qhawarisanchis. Chay yawayqa panay, sonqonchista k'umuychisunchis Diospa larunpi, runamasinchis larunpi, kay Diospa munayninta hunt'akunanchispaq. Diospa munayninta hunt'aykuspa, huchanchis pampachasqa kaqtinqa, ch'uya mana huchayuq sayarisunchis kay confesión nisqamanta. Ankita hunt'aykuspataq ichaqa noqanchisqa anchikusunchis kikin Jesucristo aychanta chaskikunanchispaq, comunión nisqata. Imaraykun kay t'anta Jesucristo aychan kashan. Kaytaraq qhawarisunchis. Noqanchis runa kawsasaspa wañupuqtinchis iman kashan. Wañupuqtinchisqa espiritunchis almanchis kay aychanchismanta pasapun. Lluqsirapun chayqa aychanchis wañupun. Ichaqa kay espiritu kaqlla kashan aychanchispi chayqa kaqlla kawsakusanchis. Entonces Jesucristo larupiqa imataq kashan. Jesucristo alman espiritu urayamun kay t'antaman. Anchipi kawsasaq kashan. Ichaqa chaypitaq kawsasan chayqa anchi t'antaya Jesucristo aychanman tukupun. Imarayku chaypi espiritun kasqanrayku. Chaya noqanchisqa t'antata chaskikuspaqa kikin Jesucristota chaskikunchis. Espiritu kashan mana rikunchischu, mana rikusunmanchu. A ver, kunan noqa kashayman kaypi, pipas t'aqwinman kay cuerpuypi, kay aychaypi espirituta qhawanapaq. A ver, kashanchus Joseypa espiritu nispa. Tariwaqchischu, mana ya. Kaqllataq ya, chay t'antata noqanchis qhawarisunman, ñut'usunman. Kikin Jesucristota rikuyta munaspa mana atsunmanchu. Payqa espiritu. Chaya payta yupaychaspaqa, católico runaqa yupaychanchis cheqaqpi espiritupi. Cheqaq kashan chay aychan, cheqaq kashan chay espiritu. Chaymi noqanchisqa Santa Misaman puririspapas, kay Jesucristota kikinta qhawarinchis, kawsasaqta kay t'antapi. Payqa urayamun espiritupi, sapa Santa Misa ukupi. Sapa t'antapi, chay altarpi kashan chay hostia ninchis, anchipi kashan kikin Jesucristo. Chaya San Juan 6 chaypipas askata rimapayawasanchis Jesucristo. A ver, qhawarisonchis ch'ullallata. San Juan capítulo 6 versículo 53 imatas newasanchis pay kikin Jesucristo aychanmanta noqanchis mijunanchismanta. Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Ajnatene Sánchez, sichus mana mijunkichu, imatanishan. Kikin Dios pachurinmanta, kikin Jesucristo paimanta rimasha. Quien no come la carne del Hijo del Hombre, cheja Jesucristo aychanta mijunanchis. Jesucristo saqewasqanchis, kamachikusqanta noqanchis, hunt'akunanchis. Imataq cristianori, cristianoqa manaya munaychata itakachiro, munaychata alabanzata takirun, chayllachu cristiano mana. Cristianoqa kashanchis, kikin Jesucristo kamachikusqanta, rimasqanta kasukuq. Imamanta kama a ver noqanchis sumaqta takirusunman, t'aqllarukusunman, itakachsunman, ichataq mana kasukusunmanchu paypa kamachikuyninta. Cristiano chukasasunman. Yanqa cristiano ya kasasunman. Ichaqa kaypi newasanchis ajnata. Quien no come la carne del Hijo del Hombre no tiene vida eterna. Pichus mana aychayta mijunqa, manan wiñaypaqchu kawsanqa. Chayqa wayqaypanay chayano qanchis,
kay confesión manchikuspaqa, kay sumaq aychanta chaskikuspa wiñaypaq kawsayta chaskikusunchis. Chayqa kay Semana Santa, hasta wanraq payta yuyarispa, hasta wanraq noqanchis maskakunanchis. Mayninpiqa ari llank'ananchis kashan, ruwananchis kashan. Ichaqa mana samayuspa, mana Diosta maskakuspa, yanqapaq purisun, yanqapaq llank'ashun, kay pachallata qawarispa, kay pacha tukurukuqtintaq, mana imapas noqanchispa ruwasqanchis kanqachu. Chaya, imayna kay wawapas riki taytanmanta t'aqarikuspa mana allinpi purirqan ichaqa yuyay manaspaqa taytanta maskakusqa. Aqnata maskarikunanchis. Chaypitaq chaqa taytanchis Dios suyawasanchis kay llank'aqninkunawan. Paykuna sumaqta qawariwasunchis, sumaqta p'achachiwasunchis, qurinayuta churaywasunchis. Chaymantataq chaqa paywan kusikuypi fiestapi kasunchis sumaqta hanaq pachapipas kusirikuy kanqa huchamanta noqanchis t'aqarikuqtinchis. Chayta niwasanchis Santa Biblia. Bien, entonces kay yakashan noqanchispaq kay confesión. Huchamanta t'aqarikunanchispaq. Kay arrepentimiento nisqa kay Iglesia Católica kay yachachikuyta yachachisan ña iskay waranqa wataña. Iskay waranqa wata Jesucristo kay pachama hamusqan kashan, iskay waranqa watataq kashan kay yachachikuyni. Mana kay yachachikuy t'ijrakunchu. Anchipi noqanchis mayqimi kashan Jesucristo Iglesia chayqa Iglesia kayta qawarinchis. Ichaqa wakin wayqinchikuna llakiywan qawarini paykunata huqta yachachisanku. Huq watamanqa, huq killamanqa yachachikuyninta t'ijrapushanku. Huqtañataq yachachikusanku. Kunan kayta qawarisanchis kay watakunapi. Ñawpaqqa Iglesia Católica sapallan kara. Kunan qhipa tiempupita ichaqa waranqanpi iglesiakuna riqirumsanku. Hasta runatapas Dios minispa yupaychapushanku. Mana kay Perú suyullapichu, yu tiqsimuyuntinpi. A ver, kunan último, a ver, Estados Unidos chaylarpipas, hasta warmipas. Noqan Jesucristo kani nispa nipush. Paytataq runa yupaychapushanku. Chayqa aqnataya kayna imaymana pantaykuna, imaymana huchakunaman puririkuna kasha. Chaykunamanta ayqinanchis kashan, imakunamanchus urmayurqanchis, yaqapascha noqanchispas t'aqarikuranchis kay Iglesia Católicamanta. T'aqarikuspa imata ruwasanchis, Espíritu Santo ruwayninmanta huchalikusanchis. Chayqa kaykunataya hatun huchakuna hina kaqtinqa qawarikuspa noqanchis kay confesión nisqama anchikunanchis kashan osqayman. Mana yachanchischu hayk'aqmi kay pachamanta puriripusunchis chayta. Ichaqa unche Dios waqawaqtinchis kay pachamanta ripuspaqa manañan kay huchamanta t'aqarikuyta atisunchu. Noqanchispi tatipunqa, noqanchispi kapunqa. Ichaqa chayman yachasqa kaspataq ichaqa juicio finalpipas yaqapas puriripusasunman infierno nisqaman. Chayqa chaymantaya t'aqarikunanchis kashan kay pachapi. Chaymi Dios ninchisqa niwasanchis Diostaqa maskakunayki atisaspayki. Wañuruspaqa manañaya atisunchu Diosta maskakuspa. Chayqa kay tiempopi ojalá Diosmanta mañaykuspa wayqiypa nay maskakunayki kay confesión nisqata. Ari bautizopi noqanchisqa Espiritumanta paqarispa kawsarispa noqanchisqa paypa wawanman tukunchis. Ichaqa huchaman urmaspataqya paymanta t'aqarikunchis. Payman kutinapaqtaqya kay confesión nisqaman anchikunanchis kashan kayta kamachirqan Jesucristo apostolinkunaman noqanchispa huchanchista pampachawananchispaq noqanchia kayta maskakunanchis. Kay confesión nisqa manan qolqipaqchu, manan imapaqchu, gratis nisqa. Chayqa chayta maskakuspaya wayqiypanay kay Semana Santapiqa confesakunayki. Ama mana confesión man hayk'uspaqa kashunchu kay Semana Santapi. Confesaykuspa, Dioswan kuska, fiestata ruwasunchis, allin kusirikuypi. Kusa wayqi hina katinqa ñachu tukuyapusuña kay temanchista. Ricky, ya. Ari bueno kunan chayta rimarisunchis, askaya rimamanapaq kashanpas, ichaqa kayta rimarispa, ari huk programakunapipas qhawarisasunchis, huk temakunata, tapukuykunaka kaqtinpas, tapukuykunata kutichasasunchis.
cosa wayqay hina kaqtinqa riki allinpunin kay confesión manta rimayunchis munayta, entonces wayqanchis nisqan hina kay confesión kasian nuqanchis huchanchista willakuy, ¿no es cierto? Nuqanchis Dios kay huchamanta aqarikapuy, ¿no es cierto? Aqarikapunanchis porque hay veces kay huchaqa Dios manta nuqanchis aqawanchis, ¿no? Anchi aqnata karunchawanchis. Entonces chayta nuqanchis Dioswan huñu kayta munaspaqa chay huchanchista saqaripunanchis, ¿no? Entonces anchita nuqanchis ruwananchis kay tiempokunapi wayqunapanaykuna hay veces chaynata runakuna piensanku manañan confesakunachu nispa imina riki kay vida kawsayninchikpipas mana maqchikus mana bañakuspa tiyasunman aqnalla kapushasunman almanchispas aqnllataqa maqchinanchis limpiananchis entonces allinpunin kusapunin entonces chay textokunata riki llapanta kay minutukunapi riki hermanunchis qomasharanchis anchikunata repasasunchis wayqunapanaykuna Biblianchiswan quechuapi kasian mana castellanollapichu hermanunchis evangélicoña qhawamushanku wayqay hermano evangélico qampas qhawari kay videota y chay citakunata mashkhari ya entonces huk kutikunacha nuqaykupas rimamushasaqku huk citakunata mana chayllaparaqchu riki confesión mandaqa wayqay, ¿no es cierto? Ashkara kashan confesión mandaqa citakuna rimana Antiguo Testamento mandapas Nuevo Testamento mandapas entonces chaykunataqa hukkunapi ñacha rimamushasaqku pero kay breve huk video claro aunque largo, ¿no? Pero mana chillapaschu kama entonces más taraja rimarsun hina kaqtin wayqay despediakapsunchis hermanuskunaman saludarusunchis. Arillapikichis napaykuspayan Dios manta mañaykusunchis yachayta qwananchispaq kay inchaykunapi nuqanchis huchanchista qhawarispa paymanta pampachayninta mañaykuspa anchaykunanchis kay llank'aqninkunaman kay obrerokunaman kay sacerdotekunaman paykunaya sumaqta riki alcharawaqtinchis kikin Dioswan hatun k'uchurikuypi kasunchis hanaq pachapipas. Ari wayqay kusa entonces nuqaman wayqay kustawan kay hijo pródigo anchimanta rimasqayki porque anchiypi kasian importante, ¿no? Servidor ninkunata neran apaway apamuychis p'achachiychis wakata apamuychis, ¿no? Anchinata o sea mana Dios hapachallanchu aqtuwan anchi importante nuqapaq, ¿no? Claro. Entonces hay veces nuqanchis piensanchis Dios llaman mañakunchis Dios llaman confesakunchis, ¿no? Piensanchis Dios hapachallanchu llank'anpas kay pachapi nispa hay veces piensanchis pero mana kanya servidor ninkuna kanya llank'aq ninkuna kanya kaypi runakuna waqasqankuna elegisqankuna kanpas mana nuqallamanta nimanchu noqa kasaq nispa, ¿no? Entonces Señor pone wajawanchis niwanchis sunqunchis huk runaq chawapinta anchina entonces paykuna escogesqa kashanku elegisqa kashanku apostolkunapas waqasqapuni karan apostolkunata wajamuran hamuychis, ¿no? Pedrotapas hamuy nispa anchinata Mateotapas hamuy nispa sígueme nispa rik anchinata niran entonces kunankamapas Diosninchis waqashallanpunia entonces anchaychik runakuna kashan qankunaqa ninkispacha ay huchasapamanas huchasapaña imanchaypas huchasapapunchis runaq kasunman llapanchis, ¿no? Kay pachapiqa porque mana angelchu kanchis rik huchasapapunea Padre pues kashan pero Dios ta Santo Espiritu na preke Juan 20:19 preke 19:23 pero remashawaranchis Espíritu Santo ta apostolkunaman qushan chay poderta chaywan ya kashanku paykunaqa aunque nuqanchis hinaña kashanku cuerpuntin aychantin aqna aycha cuerpo pero paykuna Diospaq poderninwan kay Espíritu Santo kallpanwan anchiya importante anchipi iñinanchis hina katinqa waykunapanaykuna kayllapi tukuyapiku kay videota qhawarichis munayta waykunapanaykuna hina katinqa huk kutinkamaña waykunapanaykuna Diosninchis saminchasunkichis.